Točno novi video. I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas vam pokazujem kako graditi kuću, lijepu kuću u Minecraftu. U medieval stilu. Ili bilo koji stil. Ok, da krenemo. Prvo ćemo uzeti rusu. Ok, 1, 2, 3, 4 bloka. Dva točka. 1, 2, 3, 1, 2, 3, box. Bez što htio, morao sam se skoncentrirati na gradnju. I zaboravio sam da snimam zapravo. Znači tu bi trebao biti ukaz ovako. To. I sad. Zapravo ne to ovako. Ovdje izbrišemo jedan gore. Tu stav. Ne još brisati. Ovako. I sad uništimo. Isto to ponovimo svugdje. Tu ne, tamo. Gledaj, evo ga hvati. Tu. I tu. Ja nekako tenko mogu danas pričati u vezi YouTube-a. Koji youtubere već poznam, već od mene. Znači poznajem youtubera Boki Games, posjetite njegov kanal, jako ima 400 pregleda skoro. Tako da, ja bi bio sretan da imam 400 pregleda, ja se držim za 140. Ja nisam tužan. Za tom brojkom, to je velika brojka. Znači, to stavim u blok. Ovu kuću ja upravo improviziram. Tu, neko. Odavljamo cobblestone stairs. Neko je ulazio u kuću sad, vidite gdje sam se prepao. Stavite ovako, stairs i ovako stairs i to bi vam ovako trebalo doći. I tako imamo sa svih strana. Da. I ovo. To ćemo kasnije dodavati to ispod. Ok, idemo dalje. To tako. Sada ovdje ovako. I ovako. Ok. Isto to i tu. Tu. I to tu. I da. I s kime sam još dodir s youtuberima. Poznajem i youtubera koji se zove Kings of Free Slow, ja mislim. Nisam siguran. Ne znam siguran kako se zove. ali njega
Predsjedite i sumajte. Svi ti youtuberi koji sam sad rekao su jako dobri. Makar meni. Ali prijatelji su mi, tako da nemam šta za riječ. Kuda vidjeti dirt, kojeg ćemo kasnije izbrisati. Krenimo buildat. Ok. Ako ste čuli hodanje, to je sestra. Violeta. Ok. Moja sestra gleda Violetu. Tako da. Vidite se. Moja sestra stavlja vrblja. Ok. Tako. To tu ide. Lijepo ovako. Stavljamo. Lijepo. Baš lijepo dođe. Bolje. Bolje. Ok. Malo fails. Da. Neke emisije snimaju. Še ti ljudi daju robu koju daju bucu? Da, daju im robu. Upravo me pitala nešto sestra, pokušat ću taj dio isjeći. Ok, to je tu. Tu. Evo ga, sad. Rad. Ok, lijepo ovo izgleda. Baš lijepo izgleda ova kućica. Ok, svi youtuberi za koje sam vam u ovoj epizodi rekao su moji prijatelji. Malo šutim sad, pošto se moram koncentrirati, tako da sad ću... A možda ću staviti post komentari, ne znam.
par dana neće biti videa, jer idem. Na put. Ok, lijepo ovo izgleda. I evo, to je to. I bye bye.